Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah, mga urip no Allahu subhanahu wa ta'ala. Sumbatan tanop man lagi ang kutuwa di tanong di kambendingan si ku mga tawa tatarimaan wallahu ta'ala agyang kutu pangniran nialit ano to si ko muna ang mga bidyo di tanong dimbaalan pada sa mga tawa tatariman wallahu subhanahu wa ta'ala so pangniran na paganayron na agyang kutu mapiyay kaplokloks ikaduwa na agyang kutu tawa miyalalim maurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Ay katlo nagyang ko to dimleleg maurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Pwede man maurip Allah ami ali tanong nagyang ko to di maghajj di manay haji maurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Nagugyan ko to di magumrah maurip Allah. Nagugyan ko to mga tao adi maki perang sa dalan siku Allahu subhanahu wa ta'ala. Ayat mana kebagian tanong sa bentingan nagyang kutuwa mga tawa tatariman wallahu subhanahu wa ta'ala so pangliran ada tanong alis sagyang kutuwa mo na abijudan. Padun mga urip Allah nagyang kutu atau tantu maka kikinanglan maurip Allah maana agyang ganang supter na mutar ibarat to kuan na tantu maka kikinanglan susubra agyang kutu kapaka kikinanglan yan nasagyang kutu ka tantu niya nakapaka kikinanglan nagukapakapagawid akan nasupang niyan sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala na tatarimaan iter wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran atigena ammay yujibul mudtarra idha da'ah wa yakshifus su mana yan anta atig wallahu ta'ala agay peterima si ikopang ni agyang kutuwa tawatan tuwa makakikinanglan nagu makapagawidakan nagu anta sa askan yam natigyan so pupakada sa agyang kutu amarata mana ada sebagian na inon taso Allah subhanahu wa ta'ala mana subusu Allah subhanahu wa ta'ala kaya kaya na aya na miyakang guna na sa sutawa susubra agyang kutuwa kapaka kikinanglan yan udi na makapagawida ka na tanto na umaga pa sa ikwallahu ta'ala sa mamang nirong na biidnillah na tatariman wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutu panganin yan ang urip Allah. Pada mengarip Allah na so muslim pemang ni si Allah subhanahu wa ta'ala para pagarinian ang muslim mengarip Allah si ikudinian kapakamamasa mana igira pemang ni ka para si ku pagaringa pemang ni ka si Allah ta'ala para si ku pagaringa amiga gaib di makamamasa na tatariman wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutu pangningka pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watul muslim li akhihi bidhahril ghaibi mustajab mata na tigu Rasulullah aso pangni muslim para si iku pagarinian si iku kigigaibian dinyan kapakamamasa na mustajab na tatariman wallahu subhanahu wa ta'ala wa 'inda ra'sihi malakun muwakkalun bih kullama da'a li akhihi bi khairin qala amin qala al-malak al-muwakkal bih amin wa laka mithlu ay mana niyan na ikira ko na di mamang ni so muslim para ko pagarin yan ipumang niyan si Allah sa ikuli niya kapakamamasa
na adeng ko natigo Rasulullah malaikat asain wallahu ta'ala sikulun yan uman mamang ni ay pamangnin niya so pagarin niya na Muslim sa mapya sikulinyan kapakamamasan at pero nagyang kuto malaikat maasain terkanian at tarimaan wallahu ta'ala so pangningka nagubagian ka so lagi diyan maurip Allahu subhanahu wa ta'ala padung bet maurip Allah nagyang kuto pangniu datu amauntul maurip Allahu subhanahu wa ta'ala yang kuto datu amauntul na sabab sabi yang kuto akuntul yan na pagkababayan wallahu subhanahu wa ta'ala na tatarimaan wallahu ta'ala agyang kuto apang ninyan padung ben maurip Allah na agyang kuto tau dalayon yan di titadin tadaman so Allah subhanahu wa ta'ala maana dalayon yan may penasbih uli na pitakbir, uli na pisabut so la ilaha illallah, uli so manganisan ang mga zikr sa Allah na lalayon yan di materu uli la iyan maurip Allah subhanahu wa ta'ala maana agyang kuto ataw alalayon yan katatadaman so Allah subhanahu wa ta'ala natatarima ng bu Allah ta'ala agyang kuto apang ninyan Yatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yaruddu Allahu du'aahum terluwa kelas yang mga tawatibu Rasulullah adiseng kaan wallahu ta'ala agyang kuto apang niran maana tatariman wallahu ta'ala agyang kuto apang niran paganeron nagyang kuto adzakiruna Allah kathira agyang kuto mga tao lalayon niran udi namada kalagyan kuto diran di katita din tanamis iku Allahu subhanahu wa ta'ala kedua nagyang kuto al-madlum yang kuto tawa mialalim ay katlo nagyang kuto al-imam al-muqsit yang kuto tigian adatu amountul maurip Allah subhanahu wa ta'ala gina ni karina sa gyang kuto pitero tanong agyang kuto adatu amountul nagugyang kuto tawa lalayon niya dito tadin man so Allah subhanahu wa ta'ala natatarima so pangniya padung ben maurip Allah sa mga tawa tatariman wallah subhanahu wa ta'ala agyang kuto pangniran nagyang kuto atau az-zahid an dunya maana agyang kuto tawa di mapapadalam ko ginawan yan agyang kuto kadu dunya maana kanaba malain nga ko kadu dunya maurip Allah kaaya malaon nagyang kuto kapag akhirat maurip Allah kapag alungan amori yang kuto kasusuatu Allah subhanahu wa ta'ala matiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tiging mga sahaba ala ukhbirukum bi ahli al-jannah bakor kan at tiging punutula so tawa at tiging sa surga hindi na mga tao ko surga at tiging mga sahaba bala ya Rasulullah hay Rasulullah antunay pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu da'ifin mutada'af أو متضعف لو أقسم على الله لا أبره أتينا توقو سرقة نجيان قوتوا لانوان أتيان malubay di pag-adatan ng mga tao ewan bukay ilaw ng mga tao natantuwa malubay malubay ko pang ilaw ng mga tao di mala sa ginawairan law aqsama ala Allah la abarra upang mga tigu Allah tigu Rasulullah pamamangnay ko Allah subhanahu wa ta'ala ulina anaisip ay nagito kapamangnian yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala na laabarra mata na tigu Rasulullah tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa panganinian mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala ginanim mga pada kung mga tawa tatariman wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa pangiran mangurip mallah gina na mga isinan ng mga tao pagkababayan wallah subhanahu wa ta'ala tatariman wallah subhanahu wa ta'ala sa panganiran na pagpinabnaran tanu pagki itong tanu kiran saan tanu mambu pagkabaloy mga tawa uli na padi ko mga tawa tatariman wallah subhanahu wa ta'ala sa panganiran tanto mala kalbihan ay ibibigay wallah ta'ala sa iko tawa tatariman wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kuto panganin yan maurip Allahu
subhanahu wa ta'ala.